मैम मुखरमजरी एस्पायरिंग कैंडिडेट मियंग ताबिब पुरम पुतराम ऑक्सरी लोने लोनेना एस्पायरिंग कैंडिडेट 2017 दा पांगथोकदब मिखल मरी लेना अखोगी मिखल से थेनगदबा अखोगी मिरेप सिंह हाइबे तारे मखोई सिंह करी वखल खल्ली अमसुम करी तौनी अमसुम करी वखलोंदगी मिखल से थेंगनबा पामबनो हाबिगी वखलोन सिंगबदु तसिंगनमक प्रजा मियामदा वखल अदु निंगथीजना खंगलबा मतुंगदा प्रजा मियामना हायेंग मखोगी मिहुत खमनो तमदा हेन खुदोंग चानबगी दमकता अखोगी पुथोकसबा अदुनबा मखलगी प्रोग्राम अमनी एस्पायरिंग कैंडिडेट ngasi एस्पायरिंग कैंडिडेट की खोगी मिरेप ओइना लाक्पिरिबसी लंगथबाल केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइना थोलके हाना आशा तौरिबा निंगोम नीलकुमार बत्राम ऑक्सरी एंड वेलकम टू एस्पायरिंग कैंडिडेट निंगोम हेलेंद्रो सिंजमई मखा खोनांग फैदिफिदगिनी मा मसामकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक नि अदुगा महा खाना एयरटेल अदगी बायो नेटवर्क अमसुंग भारती एयरटेल न सिंगबदा प्राइवेट कंपनी म्याम सिंगदा अखोगी थबे इंखांग तौरबगी अखोगी नॉलेज अमसुंग एक्सपीरियंस म्याम खक लेरबनी अहमददा निंगोम हेलेंद्रो नीलकुमार बत्राम ऑक्सरी लोनेना अहमतदा खंजनिंगसी हाना अखोगी सुमाइना प्राइवेट कंपनी की म्याम की नॉलेज म्याम खु लेरे अदगी बीटेक नि अखोई टेक्नोलॉजी की अखोगी टेक्नो सेवी गाइदु ओइरबनी याम नुंगाइजे अदु करी वखलुंदगी नो मसिम म्याम सि थादो कांदा अखोगी रासि संगदना लागा हंतकी 2017 की मिखलस्ता बीजेपी की मिरप ओइनिबी वखल लाइसे करी वखंदगी लाखिबन अखोइना तसेंगना आई माय पान अखोइसि मपानदा लाइक लाइसु तमलक्तना इवन मोर देन 12-13 years आई मपानदा मयांग मचा मयाम सिंगसिगा उनजरक थेंगनजरक मोइना स्ट्रगल तौरिबा पोसे कोइगी मणिपुर सिदा लेरिबा यूथ सिंगसिना तौरुबदबा अखोय आदि स्ट्रगल सि तौबसि अदगी हौजे हौजे कैंडिडेट ओइबिरिबा मतमदुदा इलेक्टेड ओइरमिबा मयाम सिना यूथ फ्रंट सिदा सपोर्ट पीदबा यामना नेग्लेक्टेड ओइबा अदुगुम कनो सिदगी आइना यूथ द पावर सिनदना नौरिबा नहा नुपी अंगांग सिंगदा पावर सिनदना अखोइना कनो सिदा ओनली मियाम की सेवानी हारगा तौदुना लेबसी याद्रे अदुना मसिगे यूथ एम्पावरमेंट सि मरोइना मसिदा कनो तौरगा आइना मसि खोंजन सि संगसलगा मिरेपसि थेंगनद्रगदि अखोइना सिंपल पर्सन नमोइना अखोइना मेसेज पीबा नत्रगा एडवाइस पीबा मतंददि कनामता लोबिते अदुबो पाखोलोय अमोइना करिगुम लाइबुक फदना मियामना नुसिबिदना थगलगदि मदुगी पावर दुना अखोइना सिजनजरगा यूथ फ्रंट से अखोइना एडवांस इनहेंसमेंट पीरगा हाइजब तारे मसुगा नेशन सिबो मदि स्टेट सिबो चखोननबा मदि इरमदम सिबो चखोननबा बाइगै मरो ओइना मसि क्याम कोइगे मसम राजनीति दे संगगा मिखल सि थेंगनगी कायन लेपिरबसे क्याम कोइरमस आई तसेंगना हाइजरबदा लास्ट इलेक्शन लोइबदगी वखंददी ngaवरिंगदगी दुम लेजरी अदुबो अखोइना अखोइगी महि मसिंग तंबा मदि आइगी अर्निंग्स इमुंग मनुगी फैमिली अर्निंग्स ति तौदे यादबनिना कन होना जरूरे अदुबो अखोइना ngasi इरमदम मणिपुर से लाकपगांदा आइगी केंद्रदा लंगथबाल केंद्रदा युमदा हलकपकांददी लेरमिबे सिनजे अदुकी मते कोइसे मोर देन हौजी की मतंदा मोर देन 40 years की बैकवर्ड ओइरबा दुगुंबा असेंबली सेगमेंट अमो ओइरमी मसिदगी आइना सोमदगी थेंगना जरूरीबा स्ट्रगल तौ जरूरीबा मपानदा कोई कंपनीज मयाम सिंगसिदा आइना फाइट तौरप मयाम दुगा मसिगी पोसे आइकोइना इरमदम सिदा कमाइना प्रजा सिंगसिदा इनकलकेट तौरनगदगे अमदि यूथ मरोइना आइना ngasimaksu adum haijarisinni hojik haijarisinni youth front se akoina tang mogi mindset singse motivate tawdragadi adugo work culture leiba adugumba state ama ohendaba yade haibigi pandam sei bot se tholupo gamngaji adugo maroina hausi अखोगी हजिकी केंद्रसदा लंगथबान केंद्रसदा बीजेपी की टिकट ताननी से अहुमने न ताजे अखोगी हाना वेटरन अखोगी पॉलिटिशियन ओजो हाना ओपोजिशन दा मतम सामना लेरमगा अखोगी हंतक बीजेपी दे यावकिबा अदुगा तोपा सोमरजित अना अखोगी युवा मोर्चा की पर्सन सु अखोगी टिकट से तानरी हेबम ताजे अदो हजिकसी पॉसिबिलिटी से सुम खन मतमदा अखोगी करम फिल्म दा खनबीर कदा माले हजि आशा से कदाई फाउदा थाजबसिले अखोई टिकट से फंगनी हाबिगी थाजबसि तसेंगना हाइजरबदा आई दिसांगसिना राजनीति की कनो मनुंगदि लाइरोबनते अदुबो ngasimak aiga praja singa loinarga chatminariba adagi aigi wakhalon aina share tawjarba mayam singsigi matungna di ticket sidi Nilakumar na poropanga moi pabung join ki aspiring candidate khuding mangna BJP ki to ticket poropanga moi but public ki voice to ni public na ticket sida piu Nilakumar da piu natraga ex veteran politician pabung join da piu natraga young moriba सोमोजित पीबीयू हाइब मतन प्रजा की खोलाउदुनी ngasi बीजेपी की टिकट तराई ना फंगदब नथि अदना मसिना प्रजा द लेरे अदना प्रजा ना खोइबु कयाम यामना नीलकुमार बु कयाम यामना सपोर्ट तौबिरगे नत्रगा XYZ लेरिबा एस्पायरिंग कैंडिडेट सिंग्स द कनादा सपोर्ट तौगे हाइब वॉइस तुनी
voice to अखोई ताजगे है ना अदुबो अखोइना हंगरुबदा हाइजब तारे डिसेंबर स्वाइदगादी प्रजागे voice ना पीबा public mandate to ne अखोइना ngasi phanga ticket phangani aduga phangaga anda koin miyang wi seva to ngambani habi asad ne koin hausi leise yes asam de leye aduga veteran politician ozo समोजे यस युब मोर्चा की है ना याम खंगनद्रग सुमा कर हम पाइरी अदो हजिकी रेसेस द लमजेन सदा को नील कुमारना करम स्ट्रेटेजी दा हाबदी पीपल टू पीपल कांटेक्ट कुम से हजि ह्या कोगी याम हेन मसिंग सी हेंगा पलेरबा अद अनि सुमतु द इसादा अखोगी केंद्र मियाम दगे याम असा लेबनी यूथ नि नंग सुमाइना रिप्रेजेंट तरोकान अखोगी केंद्र स अहोम अमतंग पोरक्सी डेवलपमेंट अमतंग पोरक्सी कायबन सिंगबा क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दगे अप्रोच तो बिरक पदगे लेइरब आयाम लेजरे आई सेक्शन अखोगी से बुट 39 ले लंगथवाल gi handa upgrade tawbotagi ana but 39 sida ai bunuk sibiba ai gi damak to sacrifice torni natrag nil kumar gi damak koi struggle tawne haiba youth mayam ama adagi alamani mai bel mayam ama su leire ana moi gi support with their full support I think I will definitely get this BJP ticket for the gam ngai je ngasagi youth ki empowerment kumba youth ki sense sama hojik se malem gi oisu akoi gi total population se 60% gi above se youth ki sahi de leiribni aduga hojik Indian politics ga so even BJP da su akoi gi sahi yama 76 ga above ka di minister p da ko tam pham pai ya da ba kana adum bi condition pau lekre ada even hojik manipur su koi even thongju gi kai ba biswajit yam nahani akoi gi youth ni adno di hojik ki youth ki wakhlon sing ngasagi isamak na ngasagi private ki company myam sing da torok gi experience plus mapan da experience में आमदुगी मधुगी मथक करी करी दी स्पेयर टोर गनो रासी ती संगुंग दिंगी तसेंगना मरवैना अखोगी मणिपुर दा हजिक सरकार पाइबिरिबा मदि हाना सरकार पाइबदा यावबिरमिबा अखोगी वेटरन ओरिबा पॉलिटिशियन सिंग हाइजब तारे प्लस हौजिक लेरिबा गनो सिंग सी सेंटर ना करिगुम खरा खक पिरक पसी खक्तंग डाइजेस्ट मसी खतंग कंज्यूम तौरगा अखोगी यामना इनोवेटिव ओइबा अदगे अखोगी हजिक नेचर ना पिरमिबा अखोगी मणिपुर पिरमिबा अखोगी कनो सिंग सी फजब मयाम से लौखटलगा प्रोजेक्ट पाइखट पीदना से अखोई मरुअना टोटली अखोगी ह्यूमन रिसोर्स दा अखोई फ्लॉप चत तसेंग ह्यूमन रिसोर्स वांगा कंद नेशन दु चाखट कदोइनी ngasi lambi koilas thaba khakna building saba khakna koina development leire habe yaroi but koina pugadoi human resource first then development will come automatically aki ai machine lokumar concept ni aduna ai human aduga work culture ma manipur da work culture udabasi manipur gi youth sing sida madi laibiri ba hoji ai gi chil now sing social sing se ai no the work culture yam wale adu masibu koina support toraga work culture oiba work oriented oiba program sing thabak sing aduga ngasi yam skill leiraba talented oiraba youth mayam ama leidi madu moi thabak to bangamdri moi financial support what pay ama what pay adu ngasi koi sarkar sina piriba bank ki loan ki system oro akoina pendaba nilukumar na pendaba mayam ama leidi masi akoi kumai to rectify toroga hairiba makhut masa hai singjaraba yam talented oiraba kano sing sidai koina sentang si pibi daga through loan oiro ama boiro aduga masi sing si moigi wakalon si amutang rejuvenate tawdragadi manipur survive to wagani have seen okay yam ngaje nga sagen ha sing sta ma talent li jaba aduga madu man satpangam na bi upai li tabdu mong somboina magi financial help ni khangde atopa help mayam ama pi pa ya ba khaidu hona gan hemne adu actual hojik leiba mang ta do leiba issues and challenges langthawal esi ki kari issue se first and foremost akoi tasengna masi aigi langthawal gi dasu woidi haiba thajade masi all manipur gi nene lawi howjik education system totally flop government na isa se hojik represent rok tai se konadi mla waro kanda khogi state ki oina representative oina pura work to gideni adabu masa dagi lakdai na akhogi masdagi khangilak tai ni praja sing si tawge si ohong ba si pigi warmi me am simadi si ko hanga habna sim pot si tawra kanda praja gi myam gi thajabadu na akhogi vote ki sil oina namakanda mihut oina lakpi gedorimdi koi samna habdai hojik naha sing sida moi like education gi side sida ngasi lairaba akoi langthawal kendra yam lairaba kendra ore yamna backward oraba education gi mangal phangdraba dugum kendra ma masidi kendra mayam se yengna bada akoi gi khwaidagi rating the name of adugum kendra ma ore education okay makata na akoi gi leiriba issue sing jum kano to bi aduga matang side break manus ge break ke matung da koi thuna hazar ke impact news ki aspiring candidate yeng ta don leibiu
Ozam Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Ozam Lipsap group na puthok saba Ozam sinabiyo Admission open. Revision courses for class 10 BOSEM 45 days and foundation courses for class I to 10 100 days. At Future Mind Tutorial Academy, building up your future, Wangkai Angomlekai near Andro Parking Imphal. Subjects available: English, Social Science, Science and Mathematics. Special features taught by trained and experienced teachers, supply of study materials, discussion of previous year's questions, noise-free environment. For detail, please contact on the following mobile number 96154-24446 or 9612-625060. FCS na Ningol Chakop amasung Diwali gi 10 to 40 discount pizari. CCTV camera money, counter machine, computer and mobile related items ni. Power bank, earphone, memory card, router, modem, pen drive, hub, dongle, laptop, computer accessories offers the yauri. Yum dukan da huran chinti dagi ngak thok na ba faba amasung best price oraba CCTV solutions pizari. Paisa thibada jali not faba ngamba anoba model lupa lising mga dagi hauraga model kharasu launch tawzare. Akupa marol gi damak FCS shop number C6 Ganesh Market, Pauna Bazaar Imphal, opposite Reebok showroom da leng sinbirau. Awaba fongdok jaba Kakwa Naurem Lekai de Leiba, Naurem Sohodeba Singhana, Hokiba October Gitang Kuntareta Lekidre, Lakliba November Gitang, Anida Mangani Lehundam Jaragatang, Nipan Hyanga Nipani Pan, Belebak Popunimitalana, Thoram Tokle, Numidasida Ahalaman Maruma Pang Kwakibina Madam Jana Leng Biraktuna, Thoram Mapung Pahan Birama Pau Jenzari, Awaba Fongdok Jariba, Naurem Mongbi Indira Devi Loinabi, Naurem Sor Chandra, Mayamba, Naurem Nando Mayamba, Naurem Johnson, Manaunupa, Naurem Ningol Sanahan Devi Mache, Naurem Ningol Ronita Devi Mache, Naurem Rani Bala Devi Machanupi, Kakwa Naurem Lekai. Siri Siri Gaura Chandraya Namaha, Purvasaram da Akoi Kwai Bukon Biramba, Ahantem Manik Chan Singhana, Magi Nung Sizaraba Imung Manung, Sagai Nate Kwai Pumnamakpo, Tadoklam Laga Haukiba October Kungani Panda, Laikidre, Lakliba November Anida Asti Sansay Lokocharaga, Lakliba November Tara, Hianga Gitarani Panba, Sagol Chenumita, Chira Usop Din Tokle, Upalakse Asida Kwai Pumnamakna, Harinam Sarban Tawira Navakanganjari, Pauzil Zariba, Ahantem Lalitavi Devi, Sahadarmini, Ahantem Priyo Kumar Singh, Machanupa, Ahantem Sila Devi, Machanupi, Amadi Imung Manung, Kurai Tweeding Zamlaikai. Lengsin Birau, Mapan Suba Regional Saras Fair 2016, Tidim Ground, Kwakaithel. October Gitang Kuntaretagi Hauraga November Tareta Luisin Gadaba Fair Asida Ling Biraktuna Adom Adongi Apamba Sing Khanbiyu. Fair Asida Makal Kudimaki Firo Sing Sufang Bigani. Loinana, Lamdamasigi Self Help Group Sing na Puthok Chaba Mahai Marong na Chingba Sufang Bigani. Ngasimag Ling Biraktuna Adom na Iramdamgi Self Help Group Sing na Puthok Chaba, Makal Mathelgi Potlam Sing Ahung Bamamal Dalabiyu. Pauzen Zariba, Manipur State Rural Livelihood Mission, Department of Rural Development and Panchayati Raj, Government of Manipur. Hangdoksare dental ki problem khuding makki solution pizariba Diamond Dental Clinic Uripok opposite Chairap Court hongna layeng bagi khudong saba pizariba amadi ahal sing desu khudong saragadaba ground floor desu oiraba experience lairaba doctor ki consultation su fangbiragadaba mafam asida ngasi maklengsin birau Diamond Dental Clinic Uripok opposite Chairap Court Imphal West.
ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 19 ꯃꯦꯔꯥꯒꯤ 19 ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 2013ꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯀꯣꯔꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯔꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯐꯤꯖꯤꯒꯤ ꯂꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥ ꯇꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯍꯤꯡꯖꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯂꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯒꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯔꯣꯜ ꯁꯨꯔꯣꯜ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯔ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯝꯇꯥꯛ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯂꯩꯍꯨꯜ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ 2 ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2013 ꯍꯤꯌꯥꯡꯒꯩꯒꯤꯅ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁꯗ ꯇꯝꯖꯔꯒ ꯆꯩꯆꯠ 3 ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2013 ꯍꯤꯌꯥꯡꯒꯩꯒꯤꯅ 8ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯅꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯆꯦꯕꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯆꯦꯅ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯂꯩꯍꯨꯠꯁꯤꯟ ꯆꯦꯕꯥꯎ ꯄꯤꯖꯕꯒꯤ ꯑꯌꯣꯟ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯤꯕꯦꯛ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎꯖꯤꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯪꯁꯦ ꯏꯀꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯗꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ 이까이 강되게 꿀단 따나지보 마이 마밍시보 강멍감들이마 ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯣꯛꯂꯛꯂꯕ ꯃꯄꯣꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯝꯅꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯄꯥꯝꯃꯨꯕꯤ ꯅꯍꯥꯛꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏꯔꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯕꯨ ꯊꯥꯗꯠꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯅꯔꯝꯆꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯅꯃꯤꯠꯇ ꯅꯆꯥ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕ ꯃꯤ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯞ ꯇꯥꯏ ꯀꯦꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯕꯥꯕꯥ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯅꯤ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯇꯤꯟꯐꯝꯅꯤ ꯁꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯪꯕꯩ ꯋꯥꯠ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ 카톤디 인돔짜시 까야다 레락바나 ꯅꯪ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯐꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯦꯞꯄ 마레 고이나 뿌가니 낭보 ब्रेक की मतुंग द मैम अमुक तराम ऑक्सरी अदोम इंग्लिश एस्पायरिंग कैंडिडेट नि 2017 दा अखोगी मिखल थेंगना रकदब कैंडिडेट सिंग ओगदब सिंगना अखोगी मखोगी वखलोन अमसुंग मखोद करी पुकनिंग द करी फावे अमसुंग करी गिदमता मिखल थेंगना पाम लिबनो हाबिदुगी मतंग दा अखोगी व्यूअर्स सिंग दा मदुबु मयक सिंगना खंगनबी पांदम दा पांगथोकसबा प्रोग्राम नि एस्पायरिंग कैंडिडेट अदुगा निंगोमम नीलकुमार लंगथबान असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की कैंडिडेट होइना अखोगी मिखल थेंगना तैयारी तौर मिसमने इशूसी एजुकेशन की लेखरे अतै इशूसिंग ची तेंतक नम ताहाबी करी करी issues hajik education se main priority ni aduga education laga di ngasai coin aina mamang da haijage human resources automatic coin la ani adu ngasi ekoi gi human resource education like la su haibai chin nau diam laire madu moi promote tawina moi back tawina ba support tawina ba ekoi gi administration china wali andag haugi ba 2013 da police ki recruitment yang biro ngasai gi mai magi talent da salak taba zero phangmami pass tore adu cancel tore recruitment ke ganodu baiba se written test book loi khraba baiba phangraba podu phamane haiba podu cancel tore haiba pose adu di makhoina ngasi governance pa biriba government jibu pa biriba koigi lusing purel mayam sine tobiriba pose de education ji thamdaba ko chap manare sine aina thamje ai site ki thamjani si adu di laik taman bagi kari art thoige adu moi laik taman ba pamdre लाइक तमन में पामदबरिना केदौराय ngasi society sida government ki school sing ki phibam makhoin hojik lai status ngasi manipur da private schools mayam sina saugri lingdong na lingkhalai ba posi karai dagi tholokno government ki failure ne habse automatic oina taksare aikoi gi matam da Don Bosco ma lerami little flower ma lerami aduna tna government school ngaptani adu ngasi di हारिबा गवर्नमेंट स्कूल मैम ममिंग तंगारे ओजादी पाथोखैले सात्र दे अमा फोक लेथ्रे मसी कराई दे मसी गवर्नमेंट के सोइबने लोग या मेक सिंग अखोगी ओजाना याम हेनबा अदे करंगुंबा स्कूल खदगदी सात्र सु सुंगु उदबा ओजा सु सुंगु उदबा आई उजदरे ती लेमना दुम साव मयाम खक लेदी अदबु ngасai नीलकुमार नदी मेक सिंग दि थंबिरी एजुकेशन सेक्टर से वेरी इंपोर्टेंट यस ह्यूमन अखोगी कैपिटल सेमन तो ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप ता तमुदम दा एजुकेशन अमर ओय अदबु लाक्सनी वफम दी
मणिपुर थबक फंगदब लाइक लाइसु हाइब नहा तमाद म लेरे मतौ करमनो केंद्र सिगी मियामदा अमसुंग मणिपुर प्रजा मियामदा इन जनरल लाइक सी निंथीजना हाइहलगा मखोइबु थबक पीननबा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज पीनबा पोटसे मसिगी पीनबगी लंबी तुन म्याम हंगिबसे लंबी से लेगदा लेरोदरा नत्रगा मिखल मयागी ओइना मधु पीगनी अमसुंग मसु सेमगनी हाबगी पोट मरमदी मसी हाना अखोगी राजनीति वाला सिंगसिना अयाम हाइनख्रबा थाजब पीबा थौ पांथोक्तबा सेम ओल्ड स्टोरी ओइगदेरा न्यू आइडिया करी नो आई साइड तगे आइना थमजने ngasi politician oriba mayam doctor yawi ozawaramba yawi mamorame but there is no exposure to the outside this thing world like other states akogi India gi mainland India da akogi Manipuri masa sing sina akogi mayam sini struggle toriba mi se moigi makogi qualification gi madu na struggle to lak ngaktani adu ngasi di yamna matam gi matungina akoi corporate level da private companies mayam thole job opportunities there are so many job opportunities leijare haiba aduna akhoi gi young sing sisu akhoi isam sungai akhoi mapan chatlaga laik tamni khamda akhoi da kiba hangoiba kan andagi mapan la thabak torni khanmada homesick oibagi maitai masa sing si manat Manipur masa sing si yam homesick oigali moi ai imung da leiraga akhoi mapan thoktana paisa tan ba pamba haidi outside world environment sing se atop jaga sing se hoi yum thado ga thabuk tongning di sengna har kan aduna di yaroi akoi aduna bu ngasai gi thabak phangi hai ta de koi sometimes outside India ju sattai foreign ju sattai India gi kachin goya mayam yogduna ai thabuk tan phangda ya de paisa tan da ya de earning ni ta ya de ai family run to da ya de haidana mo gi masigi koi gi awareness ma youth sing se dai pi ba tangai fadena lobji hojik bokta khara di thole अदु निरोपा मतंग लाक्सनि सि इंडिया की मसा इंडियन स्टूडेंट्स में हम फॉरेन कंट्री द तमाद म लाइक तंबले अदु मणिपुर की पार्टिसिपेशन हाइगद्रा मणिपुर की महु छिनबसी अखोगी याव याव दबगुम पुरा नील की फिल्म दले मसिम बसिगी अवेयरनेस सु पांगथोपगी प्लान दि लिबिब्रा मरमदि इवन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड द करी द टॉप फॉरेन कंट्री मयाम खक्त दि तमाद म लेरे अदु मसिगी अपॉर्चुनिटी सि खोगी मेते मिसा सिंग द और मणिपुर मसा सिंग द फंग दबदुम दले बसि गेप्स मदि कमाय फिल अप तोबिगे खनबे मसे आई नो जरक पदा इवन आई की क्लास कोलिक वेरिबा मतम द कोई 1990 बेस होना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कनो सिदा ब्रांच सिदा अकोई सी हान बा मणिपुर दे कोइना पास आउट तोर पोक्ता करिंत लेरमती मतम द एपटेक काना काबक करिया हाई तारे कंप्यूटर सी काबक तोबगी होरमे अदुगा मिगी मपान ददी अकोई की थर्ड ईयर लाकपस्ति थर्ड ईयर तम कंप्लीट ओरप फोर्थ ईयर चंगप कानसिदा एंगेज तोबलाई कंपनी सिंगसिना फॉरेन की अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया की कैंपस इंटरव्यू होइना हाइदी मोई होइना थाबी थागे हाइदना प्रपोजल से लाइ अदुना आई मानव होजि इवन वर्जिनिया दा कैलिफोर्निया दा आई मतम दुगी कोलिक मयाम अमल होजि आई गदुम पाउ फोन जरी न्यूजीलैंड लेडी ऑस्ट्रेलिया दा लेडी इवन आई की जूनियर मा मधु खुराई ये अखोगी सोबम लेकाय दगी डॉक्टर वेबा मास क्वार्टर लेबने मिंगदो कावरे कुमंदना माई मचा नुपा मा अखोगी देक अखोगी मखाता हाइब तारे आइगे क्लास अनि खेनै अंगांग दु यामनसु अंगांग ममिंग जु पियुस गoi हौजे ऑस्ट्रेलिया दा ले अखोई मैते मचा दगी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा अखोगी एमबीए हांगप कांदु दा मतम दा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरंबा गिरी एना यूपी मचा मगा मैतेलोन फजन ngange माई मचा से हौजे कैलिफोर्निया दा ले आइना हाय नोई मपान दे नॉलेज में हम पोरो बिकॉज़ आई कैन नॉट रीच योर एरिया अन नोइना पोरगा सिदांग तंग अवेयरनेस तोबिसि कमाइन तोदना अखोइना नंगना अदुगी रूम द कमाइन तोर फंगेम कमाइन तोर फंगेनो हौजिक हाइरि बाइगी इमानबा गिरी बिफुल गिरी हाइरि बसि मायामना तम परफॉर्म नोइबा यामदा कलोइबा कनो नते फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट नते अदुबो ngasi ma Bombay da magi machi leibana maram oina Bombay sta mabu coaching tawraga America thai हाइबदी लंबी जो लंबी वेज में हम पी ताक पीरगदी लंबी जो तागदी मिगी जॉब की अपॉर्चुनिटीज में नत्र अतोपा मयाम सम लेबनी मदुगी पोतु मणिपुर नील ओबरिना अखोगी नहासिंग से अखोगी तुंगी आसाना पिक थलम जे तुंगी आसाना इहांग हांग ओरपी वरिनी याम नुवाजे मेग याम सिंगी अदु मतंग जम खंजनिंग सी हजिक मणिपुर दा कनो तोनसी एमएलए ओइन कार कान दा अखोई कार अखोई गाड़ी के तोंबा दि मनिंग दगा अखोई स्कोर का पुर का प्रजा मयाम ग नकनबई सांग सी वाट वाट पा अखोगी मरु ओइना अखोगी लुहोंग खोंदोंबा सोरात उनार का दि हाइपे संग मथै टाइमिंग द सुंचंग संग दबी कल्चर हम खक लेबा
matang jong khangjaning se manipur da local area development fund si ningthi jana sinai simudi thetu e ha se manipur am da tadri Nilakumar ne MLA ogadi local area development se mato pram sinabi ke hoi yam chumi mamang thak tagi toraiba maruina aigi kendra khaki oina confine toroga hojibok tai last 4.5 years ai kendra khaki confine toroga ai atu peria gi adu khangnai nainurudi karigi aigi kendra da hori si kaino ngasi Nilakumar na mihut tikesi laibok phadna phagtaragadi ngasi miyam sing si gaina togudriba jaga si sothriba si kaino haina aho si kaino ai hana hojik bak round the clock ai ungdana leiraga karamain to na krai aho leiri kari awat pa leiri haina naina bani adubu hojik leiriba election gi system haibatare hojik tawreiba hojik change la ibasidi mamang takta koina angang oringa da toromba election gi kano duga yam thina khetnare praja sing si matam dadi aduki mati kari haitare awareness yam wali ngasi di media sakhulakpagi matungina praja sing si aduki mati manung mapan phauna loina maruina naha sing si wari sanaba matam da yamna koina moidagi knowledge loba ya bu kaino advance were haijabtare aduna matam du leirami change siga ngasi aigi hojik leiriba youth singi mindset siga matam du leiriba naharo youth sing matam da koina khangja koina gyan tarak matam da naha vote johon ganu naha na vote chel vote karoi hai ngasi di naha na vote chel vote ka dori ahan sing gi mind ji difang tawre like samai tawdna koi manipur da sungai india da sungai akoi yam ahan or ba sai yam minister se su yo dina pai myam khak su jawri tabak chi taw bu ude na myam kana swai singbo the kind of politics simbagi nature sing se ahong ma lakhaning bra youth na center stage lo ning bi item le yes ai sa cheng na hajar ba the youth na center stage lo honingi adubu ngasi Narendra Modi gumba ai na ngasi india ki prime minister myam akoi imang tak pareng chatkre adubu ngasi phawda like akoi ge hoji india ki prime minister oiba Narendra Modi magumba dynamic oiba yamna powerful oiba amati mana with the vision ngasi man india mimang india se atop countries neighboring countries ki mamang da natra european country fawro ba world ki countries mayam sing sita continent mayam sing manungda india su mogi rank manana ba honorable positive idea appreciate tawi likewise akoi india se Modi na akoi international level da wangkhat na ba honari manipur se part and parcel of india ne manipur di mamai de leif si wakhalon di kamai thangat na badi kari wakhan kan bi hojik thangat pai se akoi na aina aigi mot di thangat pai se sector khar leiriba aina sai panjakriba marona akoi manipur de flop chali ba pot industry ma flop chale education jima number 1 is number 2 industry flop chale tourism di mayamam lawi last 15-20 years to tourism lawi potential su laye na mayam haibiri ngasi sarkar pai government na kari gino ba ngasi asigum tourism sport ma sit sem dia de tawdia de habi pai khatri project sadri kari gino moi de madu thinking and thoughts later brasine okay madu tasengnamak Nilakumar gumba mayamna karakanda sense khala kani khali thajabodu tasengnamak reality da utpi gane su aningse adu matang se laksaning se manipur da vote lep ke bu tawri social worker ta haibigi kaino ma khak satnei hoi JCB ge boto ga hoi khongban kolamba sorok selamba adagi nung khara tharamba sieng khara yelamba phi khara yelba si yam toina dum tongnei masi yes amorom da khangna noi masam so be masi social worker sang vote lep ko tawri se ta khangnei masi wakhlun se kari phobi hoji ti rasi ti khongdaran ni tasengna candidate khuding mak haijab tare mana tawjari ba exposure ma ahan ba dai khogi exposure ma changi exposure du phangnana bugam ta prajana pamba madu aikone ekta gari JCB leire haidna ye to kholurage lambi khongba ne ta pakhota kholurage semurage haibnati praja ge request ni koina chalis ai sim ta tawbiyo tawrum MLA sing na tawbiram dre hojik su hairu ba tabidre adurdi kaino praja ge awaba adugumba leiraba potudi farine ma agi dal isin nausa agi dal alaman sing hariba machine hariba gari nuni do engon dal aduna ai mateng pangjege haijabani aduga kanagumba politician kharna madu yam toina media da panba thengnare id palanjaninge matamda JCB leiramde okay ngasi di matamda manpower ngaktani ngasi di manpower cry da leirige okay mayam se khangna yes kasai bu habi kre kogi na sing da kogi yam si sense ahong mayam khala yam dynamic ore kogi yam asobu revolution ma la e di hai but still election gi matam da kogi muscle power money power se dum mak sat nei yam live ni form the vote ka basi kogi hojik ti yam sing na kan da masi angak po mo ina mangdu ba thok da bu thodo mo ne tonari matang da sen
मनी मसल पावर की कहीं फैक्टर अमक लापसना असिंग राजनीति की लिखलम दो पुरप ngam थाजबी ngasi aina hojik leiriba youth singsigi mindset sida leiriba kano sinadi ai muscle power money power kaktuna change porkani haiba thajatre ahong bayamna lae moi nahangai koina rajniti gi kogi kaino di koi manipur gumba leiba asidi center na ngasi sahi emgi noi sina kona na basilo haraga pirak badugumba masagi resources leijada badugumba state man yana tona leiriba state kunga मापन से अखोई मणिपुर गुम्बा लाइबक थी हाइतारे इवन नागालैंड लाइबक थी अदुरसु अखोई दे टैक्स तदना मोय हिंबा ngami adu manipur di krai tax logdurige okay yamna nungai maroina akhoi nil kumar yam se ka da mamangi mikhal mayam khakta akhoi electronic media print media support ba matam obanina smane tanja lawjiraga praja miyam gi mang daga hai gi basi to gani khokani habigi tanja se phaude adu hoji electronic media yam support nina ngasi mak kanu to bi se hayang wai yeng asu dum phangada ba recording lei dorom nina masi praja miyam da kari thaja pining aduga last oina akhoi gi langthabal kendra gi acc da candidate amu oina khogi mokoi da pining ba mokoi da phungduk ni wakhalon amtang thambiu tasengna akoina misang sina akogi praja miyam sina langthabal kendra gi praja miyam na kana gumba candidate namabu thajaruduna langthabal kendra ji soidana level amada pukhalakani chawkhat pagi maigai da bu oro education check film khuding maksida ma thajaruduna more out of 42 years 35 years langthabal kendra praja gi mandate se kana gumba xyz amada pirubani adu on the contrary ngasagi elected person duna miyam gi mihut oiraba mana kok yog da bai da natra khanda da bai natra interest lei ta bai da praja gi da mat praja gi swatha da khanda bai da kari to bai no khang the development there is a huge gap madu gi gap to fulfill to ge hai bagi wakhalon sida Nilkumar thoksarak pani adna tasengna praja miyam na Nilkumar bu ai di matam da su hai gi hek tholokpaga Nilkumar bu hana test to bi whether मासी कैंडिडेट नमोइना कोइना पुथोकपदा कैंडिडेट नमोइन लंथबाल केंद्र की मिहुत नमोइना थगतपदे मासी यारबरा याद्रिबरा हाइसा हानंग त मुन्न नैना बिगो करी तौबु ngमगने हेदु थम्बियो अदुगा आई लैरिबा ngasi सोथरिबा केंद्र की सोथरिबा मयाम सेक्टर खुदिमुत सोथरिबा मयाम से आई अवोनबा अहोंगबा विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई पुखलगा थमजगे सोयदन ngमगनी करिगुंबा प्रजा सिंगसिना शक्ति सिनाबरगे बिरगदे आई सोयदन ngमगनी हाइबसिमा ngasi आई सभासदा थम वाहि न त थबक उत्पंग ngमजबो ngमजगे यम नुंगाइसे निंगोमम नीलकुमार लंथबान असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दिग बीजेपी की टिकेट ता मिरेप थेनगनी हेना हजिक लैरिबा यम कन होनजरिबा मिसंगनी वखलोन आइडियास अमसुंग करम मखनगी लंथबान एसी ओहेनिंगी अमसुंग 35 year last 40 year दा करी तौकी टाइम टू चेंज सभी वखलोन अमखक्ता थमोइनुंग द पुरग लाकांदा मसी सोसोदन तौकेबगी तंगाई फदबदी प्रजा म्याम की अखोई सपोर्ट सहयोग तुनी सहयोग पिबिरगदी अवोंबो पुरके अवोनो पुरके हाबनी मतंग स्वाइदा अखोगी नीलकुमार बो अमहन थागसब फुंदुकसबगा लोनिना aspiring candidate yang tabibu punamatagi kainana ba yathang jari Aspiring Candidates was brought to you by Northeast Dialogue Forum.